Kublai EP Barok kini kilong ki kubar bamanta kasngi UMP Barim ke Shillong Parliamentary Constituency ba Vincent H. Pala ulakan tok jur ya ke Sarkar India hapok ke jingyalam jong ke parti Bharatiya Janata Party BJP daka ba penpau ya ke jing sngeukhia ke bajur halor ke jing yai jia ki jing bat ke jing pendon kam bakla ya ke an habakren ke jing yalang penthamai ki nongkit kam ha Melim blok u bak pala ulaong bakarukom sensar jong ke BJP hadel hi kelawan ra ke jing sngeukhia deng ki paj ba khamtam ha ke bayadei bat ke jing yalong jing yateli bat ke jing lai lut ha kaniam ulak dau kerpang ya ke jing ja ki balami syapang ke jing sya penstom kinong yalam niam kentup iki sister dak ke baong bakum kini ki jing ja ki pen i ya ke jing pendon kam bakla ya ke an kajing bom buram ya hok upaj ba. Kino ki perkelanian. Kidon ki an bagi saja cinta snap bat kapan. Kidon ki an bagi saja borok sidiki bat kapan. Kilai nanti ni kisah sakem ki pasal sakem kat nomor tan tiba let nakawai ke ini sekawai example mata nawan da jawai na le selong na pai selong kasingkan tu dulu ni sen belum kecil duai, kecil sen, giruai, kilawan yang akan selakali. Kan nomor tu besar bercakap makatan. Kan nomor tu besar. Mana kini kalau kau ke sekolah, kau don ujian. Halo, don kau ujian, kau lesen. Dia banyak kali anak hak lesen. Ketika kita lesen kau hampan, bila kau ikan kau benar, ikan kau sesat. Kibaran mentah, kisah armai setengah mentah. Tanpa ada. Kini ain bagi pemilih mentah, kini anti conversion bill lagi. Kanton kecimai ini. Naga alurat di kisah kata di kisah kilapas. Abstak abadi kanton ke ain. Lada sistem ke kisah kilapas. Ya ke ain, kejuk ke ain. Kekomen India kampensi hak itu ke ain. Kemudian lada naga alurat. Kasam di state impas gabil anti corruption. Kemudian government India kapas tu gabil. Kadang kata kesimpulan ini, hampa ini dikisah. Kita pergi kini ke latest sebentar tidak le kini Pok Maharashtra. Berkuntar dan itu pun nak support. Kini baru kita berkrek ban nyompor ini dikisah. Kita tahu kerpa ini balik akhir ini bagi berada di satu berpun satu ikut bagi berpilih pas keliling dalam kongres. Dengan saya support beli pun